سورة العنكبوت آيات تنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيه كارثو هجرية بكلياني كمناني بناني أنورو. شهر ربيع الأول مي هجرة سانكالو سبنا بسوني مغان ووروني. ميلادي نصارو كجاتي بافلاني مغاني ناني san kalon kolontonna bisuinye o mugani konontonna ambe dawda bugu masjid raja wambo kono. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. wa ibrahima id qala liqaumihi a'budu allaha wattaquhu ila akhir al-ayat. يخبر تعالى عن عبده ورسوله وقليله إبراهيم إمام الحنفاء. على بان كباريا مسامين كرو تالندو كابوكا جوما أنا كتشيدي نا أتري مين إبراهيم diina min jengena kabo galon bema katile ala kelempew batoma ulu kalimami mogo munu jengena kabo galon bema katile ala kelempew batoma ulu nyema ulu kalimami Ibrahim. annahu da qaumahu ila ibadati llahi wahdahu la sharika lahu. ala yankibare ko Ibrahima ko aye welelike kata tigi ala batoma masaminye masakelenye ni jenyugonta ala ka batola ana ka tawna ka mankutu wal ikhlasi lahu fi taqwa anika duskun kalashi ala yeni ala yasranye wa talba irjiqa minhu wahdahu la sharika lahu anika irana ala kan kibariya ko garjage kanyini ala kelempe udefe. Ibrahima minye wolele ke kata ala kelempe batoma jenyugonte ala minna anika dusukun kalashi alaye anika sira alanye anika garjage nyini akelempe ufe jenyugonte ala. wa tawhidahu fi shukri anika ke kelenye akabarika dalila. فإنه المذكور على النعم لا مسدي لها خيره
ala de be barikada kan nema ka nema min ni dimbakatala ni ale alate wadato ala ko ibrahim yiji qala liqaumihi ibrahim ka kibariya fo ikamuye ina ka ka qisa fo ikamuye tumami ibrahim ko akamugoma abudullah wattaquhu ubudullaha wattaquhu aye ala kelempew bato akasira lanye bun kasire nen tarfusiri aya tawsiri chogodi ay aghlisu lahu fil ibadati wal khawf aya ka bato be qalasi ala de akaka siranyaw fana ala ya siranyaw aku qalasi ala kelempew ubudullaha wattaquhu akoro ninde aya ka bato be qalasi ala ye akaka siranyaw fana qalasi ala kelempew de zalikum khairu lakum in kuntum ta'lamun ode awma heray ni doni bawla nabo do ode awma heray kabato qalasi ala ye kalnya siraw qalasi ala ye ay ija falitum zalika hasala lakum alkhayra fi dunya wal akhirati nayo kabe hera sorojiya be hera sorollagra ni kabato be qalasi alayen ikal siranya be qalasi ala kelempew ka be kala kelempew de ni mugo yoke nayo ke abe hera sorojiya be hera sorollagra wodoronte fana wa indafa ankum sarra fi dunya wal akhirah tora be nyone kabo au ka jiyani lagra jiya tora ni lagra tora be nyone kabo au ka balman wati bembo de fo antenya na bunte mi aka kuma kode akoni jiya jate mina hera be jiya kono nyuma be jiya kono abe sababu ye tauhidi da ni tauhidi tiku hera be juma kono nyuma be jiya kono balmo tauhidi de sababu do ani tauhidi tiku e waynya be ko jugu fanala jiya kono ani balaw be jiya kono fitina be jiya kono ani ka jugu la suku bilanna fengo fembe jiya kono kwa sababu ye tiden sosolide ani ka nyogo ngole kata ala tanabatoma wala bunkasir fule ko de fo ni mugo minye ala nya siranya bato kala shi alai ye ala nya siranya kala shi alai nayo ke abe hera soro jiya abe hera soro lagara jinya tora be nyoni kabauka lagara tora be nyoni kabauka ala fule ko de fanya o ko fe ibrahima ko innama ta'buduna min dunillahi awsana ako aka mugoma abake ka fenwore wude bato ka fara alaka munu nye boli wuye summa ghabara taala tawsiri kono o ko fe ala yang khibariya masamin korta lendo anna li asnama allati yabudunaha la tadurru wa la tanfa'u ala sagira kan kibariya ko boli bato law be bori munum bato boli nunun tese kun nafa utese ku toro utese kun nafa utese ku toro wa inma igtalaqtum antum laha asma sammaytumuha alihata wa inma hiya maqluqatun mislakum ko boli nunu aw yerede togo do tige aw kunna ko togo da boli nunu ma ku kafuma ko bato few kasoro uma foida dam few ndero comme awu nyogona o de fule kafo inna matabuduna min dunillahi awsana abake kam munum bato ala tana munum bato boli wude do wa taqluquna ifka aw bake kan galonde dilangalon mana aw de yen galon togo da ala ko bato fe kasoro dam fendo ko comme awu nyogona ifikan aw yere de togo do tige aw kunna doron galon togo ko da wala ko bato fe kasoro dam fendo comme awu nyogona ifikayo ode abena tafsir wore fola qala adadu min ahli al-ilm doni ke baga jato do ko o tesnauna ifikan abake ka galon dila ay tenhituna ha ashinama aw yere de bake ka fem do she ku dila
ku ke boliw ye ku bato ku ke monument ku bato o de ngalo nye aw yere de ben ewa fendo ka shen ka dila ka bila nima photo nima ma photo ndola ka jo ka bato ka ke monument wa hiya la tamliku lakum rijqa ka sura tisaka garjaga simara awye donc do ye ifikay nye on ke ode mana ayere ka dila li fendero aw yere de galon dila ka monument do dila galon ka wulu joku bato ifika taglquna ifika innal ladhina ta'buduna min dunillahi awa abake ka munum bato ni ala tanaye uluye abake ka fenwure munum bato minte alaye la yamlukuna lakum rijqa utesika garjage marawuye de mana garjage tu bolo nu baddi awma monima jole garjage ta bolo de komi be dow ye chogomi beta ewa unyongiri monima koro ubeta usujudi monima koro ubeta bolo frense kata monima ma ko dente ale bolo ube banade balela ube garjage te alela ko aka garjage ala yere ya fu yere la tamlukuna lakum rijqa utesika garjage shi marawuye dan fendo iri jole ne ni nyereta ale yere la folo obesika mun garjage do ela obesika mun dendi ema obesika mun musoko noya obesika furake chogodi fendila lende do ni boloy nin tala yere la yamlukuna lakum rijqa utesika garjage marawuye fabtagu inda allahi rijqa ewa ay garjage ni ala de fede fabtagu ay fatlubu fatlubu inda allahi rijqa ay garjage ni ala de fe ay la inda khairihi akana garjage ni ala tanafede fa inna khairahu la yamliku shay'a minte alaye otesika foyi mara akana garjage ni femfe minte alaye de garjage ta bolo de garjage mara lemdo ala kelempe de bolo wa buduhu ay ala kelempe de bato fana waskuru lahu aka ala kelempe aka barka dake alede ay kullu mirjihi wa ay kulu mirjihi wa abuduhu wahdahu la nyire munye ay ala ka garjage du aka ala kelempe bato emme sunu tide ebe ji mimmi shegu ma dima ma ba ma ji njigi ma ba ma ji nda kaburu tigi ma ji nda muni ma ji nda ebo jimi ebe dumuni mindu balo min ni ba ke ka balo ala ma ba ma balo inda shegu ma da muni ma tigi ma da boli ma da ebo garjage du ebe se sagi ala de ka garjage do ala de ya dima e ba ke ko du ebe ta bato di fengore maminta ala aka no kede aya ka garjage du aka akelempe bato ale da u garjage fengore te min be se ka u garjage koy aya ka garjage du aka ala akelempe bato waskuru lahu ala ma ana ama bihi alaikum ewa aka barka da fana yin nema min kauka aka barka da kan nema ka ilayhi turjaun ewa abbe sage katala de makoy ay yawmal qiyamah do bebe sage kata ala de ma fayujaji kull amili bi amalihi ala be barakila kilen kila bi sarani ka barai bebe sagi kata ala de mala be barakira kelen kele sarani ka barai o ko fi ala ko masamin koro talenu wa in tukajibu faqad kajaba min qablikum aw ni uye galon tigeya mantun temena ulunye munyu ka cide galon tigeya ay qabulakum kama halla bihum min al-ajab wan nakal fi mukhalafati ar-rasul wa in tukajibu ni awuye ciden galon tigeya faqad kajaba min qablikum man tutemena awunye munu nyuka ciden galon tigeya la jaba min jigina uluka ewa o janga kata nyogona fana bawuye har ni mimmi ta soro jiya ko ni ba soro lagara ala fule ko de fo yaw wa in tukajibu faqad kajaba min qablikum
ay fa ballagakum ma halla bihum min al-ajabi man tum munun yu ka ciido ngalon tega ya wunye ni alaye la jaba min jiguka akbar ya shirawma wan nakal fi mukhalafati rusuli ani ni alaye nyangile min ke ulula o ka ciido sosolila o kibar ya shirawma o kanka aw fana miri kawta si akana ka ciido ngalon tega ya la nyine ode وما على الرسول إلا البلاغ المبين أو فوي تشيدونك فلا سلي من بانغانينو يعني إنما على رسول أن يبلغكم من بتشيدنك أكل سلك أوما ما أمره الله تعالى به من رسالته ألا يعني أمر على تشيدنيا مني أقول لا سوما ودي بتشيدنك ده والله يدل من يشاء ويهدي من يشاء من نانا كندا يرولا ala de be mogo kanda min kandali ajia ala de be mogo filimi filili ajia fahrisu li anfusikum an takunu min as-su'adai ewa au ka korto kataw yirema akake mogo kunna jiwde cidem bakke kala salimin kawum akatuga kode men naya galon tigaya manto munun temina aw nyawnyu ka cide ngalon tigaya ne alaye nyangile min daw ka nyella jaba mun jiguka akibariya serawma ko foyte ciden kanilla selite wa qala qatada fi qawlihi wa in tukajjibu faqad kajjaba min qablikum ay qala ko yu'addu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ala bafe kaka ciden tajiya kaka ciden wajude kaka dusu sumaya ka dusku safati atada tukon nin qisa wala nyine yode ala bake kaka ciden ka duskun sabati de ka tajiya abin min kaka sabata ka ciden ya ka kalla sela ka sabataka munun ba so fen wore tale kanilla selite me kanda bi ala de bolo esa grupo manka mabo kosobe أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم يقول تعالى مخبر عن خليله عليه السلام ala ba foanye masamin korota lendo na banki bariya kabo aterima ala ka kishibaka minye ibrahima annahu arsadahu ila sibatil maadi alladhi yunkirunahu ala ibrahima kanda akata sageli kata kiyama ako sabata kam moye ubake ka sageli mi nubake kanankariya bima yusahidunahu fi anfusihim min khalaqillah iyahum ako aka sagelin sabati uye ni jumaye uyere serialembe alakata mansemun ni alakadale minna uyerela alakadali katu yerema bada lam yakunu shay'an majkura ala yawludda ka surutunte foye nube foji akono
ala de yudda kunati jiya kono summa wujidu wasaru unasa sami'ina mubshirina ulu tunte jiya kono utunte foye nu to yerebe fo jiya kono ala ye ulu la soro jiya kono kunati jiya kono ko ke mogo ye ibe meni ke ube yeli ke falladhi bada haja qadir ala iadatihi masammi nyen damina ka ke kaunati jiya kono wala bese kaw faga fana kaw saga chugo koro la lagara fa innahu sahalu alayhi yashiru ladayhi o kanno ala bolo o kanno ala fe wodi atala ko awalam yatafakkaru aw mamiriwa aw matasi kayfa yumidu Allahu al-khalqa summa yu'iduhu ala bake ka danfeŋ daali daamina cogo mi kuu naati jiya kono o kofe naabu saagu cogo la yowmal qiyama don yala an moo ye a ka taasinoo ye a ka mirinoo ye inna dhalika lallahi yasiru o ka nogo ala bolo o ka nogo ala bolo masa min ye danfeŋ be daw tunte jiya kono masa mu ye be da kuu naati jiya kono o ala bese o ala ka sage ko kunu lahara o kan no bolo akan ka tamanse mina no ye ka fo damfion tunte jiya kono ala de yu da kanati jiya kono an tunte jiya kono ala de anda kanati jiya kono masammi nye oke abese kan cha an sage an ka chuko koro la lahara qul mahmura fuye shiru fil arabi ayatama dugu koloka fanzuru kayfa badal khalqa summa Allah yunshi'u nash'ata al-akhirata afuye ku katama dugu koloka ukalla jelike ala yeddan fiun dali damina kunati jiya kono chogomi o kufi ni ala be sage ku dakura yella khara dan chogo kura wure la khara ukatama nu hakilinu unyewuye ufarikulu ye dugu koloka uko lajeke wada ta ko summa rasadahum ila al-itibar bima fil afaq min al-ayat al-musahadat o ko fi ala yukanda ko katta silike ala katta manse munumbe kere filawla nu nyabula min khalqillahi al-ashiya ni ala yefe mununda ukalla jelike katumake السماوات وما فيها سانكبولون فلان من بسانكبولون فلالا من الكواكب نيرات وصوابت وسيارات سانكبولون فلا وكاد لا جلك كاتوماني على يمندا سانكبا ينكونو دولو منون نورلندو دو سباتلندو دو بيبولي ولا أرادينا وكاد لا جلك كاتادو كولون فنامكي وما فيها من مهاد والجبال وأودية وبراري وكلا جريك كتاد دغو كولو فرما نمين بد دغو كولو كونو مين يدغو كولو فنسليه اني كلو اني اودينو وبراريا اني جيرو وقفاري اني كونو كونو جاو واشجار اني ايرو ونهار اني كو وشمار اني ردو وبهار اني باجو كل ذلك دال على حدوثها في أنفسها ولا وجود ثانيها bon nunun be min fulenye nunun be delila iran ala hudusha kafo mu fengo danfen fule jiya konote nimbe nana da tunte jiya kono dallu ala hudusha fi anfusha abayiran na kon nunun yeren nana jiya kono tunte jiya kono wala wujudi saniha nunun be bayira fana ko dilambaga be nununa konunun dilambaga be alfa'iru almuqtar dilambaga be nik awa feunke bagado almuqtar alladhi yaqulu li shay kun fayakun feun fana suganti bagado alladhi nako minka kedro obeke minya alay tisa dobena abu hanifa jakew moode aka hakili tunkanyo kosobe dode nana maka ala soroliye kannankariya ko alate
ko mun ba an yira ayira an na ko ala be ko ala te ko Abu Hanifa be se ka mun fo min ba yira wulula ko ala be Abu Hanifa ko aye netto de mba fe kam miri ko do de la o ko ye munye ako kibariya do de foranye ko Abu Hanifa o kibariya jumai ako baton do de do baton abe baji de kono me baton mo shita kono boli bagatala baton yere de be doni do ayere la ka yere fa doni la abe boli baji kono ka baji kulu fana fara abeni ijo baton jo yoro la fana ka kaminan de sarasena yere abe sage kaminan woreta ka sarase kata tile damado baton yere ba aw yere bolo ni fogola jika mo sita kono bodi bakatala abe bolina yere abe na baton gare la be jona yere abe minan sarasena yere abe minan do yere la na uko Abu Hanifa ko be sika mustahil uko te sika kew baton be sika ke chogodi ko ewa boli bagatala abe bolina yere abe indoni sarasena yere abade sara obe sika ke chogodi o te do hakili la o te sika kew Abu Hanifa ko ko nima au ko ninte se ka do hakila baton ka aw yere ni ayere yala jiya fana bese ka kena yere yetewa o fana bese ka do hakila ko jiya ba yere de mate sanka ba wulon fula fule ana ka dolon ana ka kalon ana ka tilon duguma ko lolon fula fule ana ka jinyon ana ka ko ewa bajun a belebele ba ana fitini a yirin a kungo kenu fen a harama don yala nunun bebe sika nunun be fana be sika kunu yere tewa baton kelen ka kena yere yo madu au ka hakela jinya ka dan fen bebe kena yere ye chogodi o dam masa to ulula o be sika do hakila chogodi o jena naye kaso ka fo alate Abu Hanifa donc ala fule ka yira o de yira ka fa fuye ka tama dugu koloka sanka ba wulon fulani kaba ko munun bala tamanse munun bala dugu man kololon fulani tamanse munun bala ukulu laje nimbe dalila nimbe tamanse ye kunnunu manya jiyama uyere mate bunkasiru fule ko refo aba yirila kunnunu mana nunu masoro jiya kununu uyere mate kele afulana tamansiru aba yirila ko damasa be nununa gilambaga be nununa minni alay masam min be ko ke abe ko sugantiya na ko min ka ke yoromi dro obeke wali haja ninde koso qala awlamu yarawu kayfa yubdi Allahu al-khalqa thumma yu'iduhu wada to ko ya lahu ma yewa ala yeddan feunda kunnati jiya kono chogomi na be sage fana kusagu chogo korola qiyama inna dhalika la yasiru kan wala bulu ka qawli ta'ala nimbe ko min alakum masamin kortalen huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu ala de masai na yeddan fembe dali damina kunnati jiya kono abe sage fana kuda kura kusagu chogo korola lagara wa huwa ahwanu alayhi wa kanu gama وكانوا على بلون ثم قال تعالى وكفي على كل شيء في الأرض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشئ نشأة الآخرة أي يوم القيامة على كل تام دغ كلوكا ناكا فركلوي اناكا حكلون فانظروا أكل لجه كيف بدا الخلق ثم ينشئ نشأة الآخرة ayetama dugu kolo naka hakilu ne naka farikolo dusukuni farikolo aka laje ala yedam feun dali damina kunati jiya kono chogomi o kofi ala be sage ko dan chogo kurawore la gara ay yawmal qiyamati la gara inna allaha ala kulli shay'in qadir ewa ala be se fembela wa hajil maqamu shabihu bi qawlihi ta'ala ninjo yoro abe komenne ala ko ayawre kono sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim ala kunni ala ben kata man shawira ula uyere ku wa jinya kere ula jinya fanguna anu uyere kunna
hatta yatabayyana lahum annahu alhaq fo aka banguye fo abena banguye ko ala ko ye tinyade lagar ko ye tinyade wa ka qawli ta'ala abekum ni ala ko ayawre kono amu khuliqu min ghairi shay ala ko yala aw dana de wa kasro fuma awda amu humul khaliquna ube awde ye dan feundawa aw dara de kana jiyan kono kasro foy mawda ube awde ye dan feunda am khalaqu samawati wal arda ube awde ye sanka bawlon fuladda awde duma kolon fuladda wa bal la yuqinuna bila aw man shike mem mogode ye nunu nyam mogode ute dankanani ala kode ute dankanani ala kode wa qawlu ta'ala ni ala ko masamin kortalendo yuwajjibu man yasha wa yarhamu man yasha ala be mugolla jaba min la jabal yajiya ala be mugonne ma min ne mal yajiya ay huwa al hakim wal mutasarrif ala de kiri bagay ala de ye kon ke bagay alladhi yafalu ma yasha wa yahkum ma yuridu ala de abe fen kiri min kiri le yajiya abe fel la nyini min la nyini yajiya kal la nyini kake wala muaqiba li hukmihi no ba bagate alaka kirula no mina bagate alala koy ni ala ye kiri min tigan kala no mina nin kiri manye an kan nin kiri sega sega bolo ote alala wala yushalu amma yafalu wa hum yushalun awa ala ye min ke nyinin kali bagate alala munna yen ninke ay nyinin kali bagate alala munna yen ninke mi dan feunde ala de be aw nyininka aw de be nyininka falahul khalqu wal amru dali be ala de tay ko be ala de tay mahama fala fa adilu ni ala ye feungo fenke tilenya de do ni ala ye feungo fenke tilenya de do li'annahu al-malik alladhi la yajlimu misqala jarrati parce que ala de ye maralike la min naate mugo tonyo misqala jarahate كما جاء في الحديث كم نانا حديث على حديثين بأبو داود كنو إن الله ألا لو أجب أهل سماواته وأهل أرضه لا أجبهم وهو خير جالم لهم ni ala tunye sankaba wolon fula dunkew bella jaba ni ala ye duguma kolon fula duguma kolo dunkew bella jaba abu la jaba ka suramu tonyo parce que le taya be mais ala bokea ala tokeo mais ni ala tunye sankaba dunkew bella jaba na tunye duguma kolo dunkew bella jaba ayawula jaba de mais amu tonyo parce que ale de taya be ale de abedda wali haja qala taala ninde koso ala ko mason min kortalen yu'ajibu man yasa wa yarhamu man yasa wa ilayhi tuqlabun ala be mogol la jaba min la jabali yajiya abe mogol nema min nema li yajiya awa abbe sagi kata ala dema tuqlabuna kore munye turjauna yawmal qiyamati abbe sagi kata ala dema yawmal qiyamati don وما أنتم بمؤججين في الأرض ولا في السماء أو على دا كوي أتي على دا دغوكولو إنكاتي على دا سانفي أي لا يؤذنه أحد من أهل السماوات وأرضه موسي دام فنسي تسك على دا سانكبا دونكيون أدام فنسي تمين بسك على دا دغما كولو دونكيون أدام فنسي تدغوكولو كني بسك على دا بل هو القاهر فوق عباده على دي كربالي كلاي نابا جونكا فكل شيء خائف منه فقير إليه فيمو فيمبي أبيبي سرا على دي فيمو فيمبي أبيبي حتى كتالا دي وهو القني أما سواه على دي مسايا كاري لمبي كبوا تناما على ما كوتي فويلا دام في سيتين على ما كوبيلا وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير اوا دمي بغتاو بولو مينت علاي دمي بغتاو بولو مينت علاي بيسي بغتاو بولو مينت علاي دمي بغتاو بولو مينت علاي والذين كفروا بآيات الله ولقائه اوا ألكم مؤمنون كافر يرى نيالا كتا من شويه
alaka ayawi ani alaka kumbe nyogonya lahara ay jahaduha wa kafaru bil ma'ad munu ni ala konnan kariya nu kafirani sagili ya qiyama ulaika ya'isu min rahmatillah nunun tigla mugo de jigi tiglen do ala kan nema la qiyama ni yoro tubo ala kan nema la ay la nasiba lahum fiha ni yoro tuye ala kan nema la lagara nunun de jigi tigra ala kan nema la lagara mugo ala konnan kariya mugo ye saka kunun nan kariya na ma suwama o tigi jigi tiglen do ala kan nema la lagara ni yoro te ale ala kan nema la lagara وأولئك لهم عذاب أليم أو النون تقلم ولا جاب بو يمون بو لدمي موجع شديد في الدنيا والآخرة لا جاب بو لا جاب من بو لدمي لا جاب من كجري أكجل جيا أن الله غرا لا جاب جلني لا جاب دمنين دي بو يجيان الله غرا به ألا ننكر بغاو ونسك كنون ننكر بغاو فما كان جواب قومه إلا أن قال قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. يقول تعالى مخبرا عن قوم إبراهيم في كفرهم وعنادهم ألا يفني مسمى كرو تعالى كان كباريا كبو إبراهيم كمغوما كان كباريا كبو ككافريا وككافريا فني أنو كنجليا ومكابرتهم أنو كيربونيا ودفعهم لحق بالباطل anu uka nyonini kachinya nyonini ngalonye ay ala yo iran ayan kibaranu ibrahima kamugo ayan kibaranu ka kafriya anu ka kanageleya anu ka yere bonya anu nube ewa chinya galonke kachinya nyoni annahu ma kana lahum jawab ba'da maqalati ibrahima hadhihi almustamillatu ala alhuda wal bayan ala ko ibrahima ka mugo ka jabu make foye ibrahima ye kuma munu fo kuma munu kuma minni kanda bu kono bangali be kuma nunun kono me umo o kuma ujabi foye fo ala bina min fonne balma kanna gelembe de pigale fo kata jianwuli kanna gelembe la halakele choko kelende bella halakele ani choko kele uko choko de فما كان جواب قومه alako ibrahima ka kamugo ka jabu make foye kata ibrahima matuma ma yenin kuma nyuma munu fo kuma munu ni kanda bu kono kuma munu bangeli bu kono me ka jabu make foye ibrahima ma illa an qalu uqtuluhu aw harriquhu fo ukode aya faga uba ka jani tasuma kono aya faga uba ka jani وذلك أفله لأنهم قام عليهم البرهان بس إبراهيم يدل لجوكا وتوجهت عليهم الحجة من يهوجا ونيسر أمة هوجا منو تسكونيوني فأدلوا إلى استعمال جاههم وقوة ملكهم هوجا ونيسر أمة هوجا نونو فنولو تسكو كومبي uya yele masisa kamunke doyoro mumbuye anu fanga mumbulu kamaralila donc uye ko yelema uka joyoro nuka fanga ko yira ibrahima la harbi diabo chogodela kabila ukono misiri ukono kiwu ukono jamana ukono dugu ukono mugumin jora ni chinyai
ibe cinya kuma munun fo ka dalila fo qur'ana ni sunna la famu salafu salih be yado konni nye cinya de udesira ka cinya kumbe ka sagima ka ayiraila ibake ka min fo cinya ta sila dalila jelen fule ninde ambe ninde kan ninde salendo nu o ma soro bolo dorobu ka joyoro de yirila har sisa du kono nan bo chogola kiwum bo chogola misiru bo chogola har sisa ni mogo jora ni cinyai eye cinya fo bo cinyai ulute se ka kumbo te se ka sagi della wure tu bolo ni be se ka e ka cinya ko kari ka sagima ube ko yelema munna kele ubo ko yelema kele de la ku ka joyoro de yira ela sisa ku ka joyoro ila ku ka fanga yirila de pigale o de be Ibrahima ye huja bangele ke ye ka huja joka huja tu bolo nu be se ka Ibrahima jabu te se ka kumbe uye ko yelema ko joyoro ni fanga mi mbola nu kamara uye ko yelema ku ka joyoro yira Ibrahima la ka yelema kelela uko aya wure kono qalu ubunu lahu bunyana falquhu fil jahim ko aye kogo do joni nyede kuru aye kuru do jode aka tasuma mena kono aka nimfili tasuma in kono faradu bihi kaida wa aya kono ala ko kulu yadabalinu ferew tige Ibrahima kama fajalinahum al asfalina ne alaye uka ferenu ka dabali nyu ubeke duguma nyu ke duguma mo ko ye ma fanga soro ma sam Ibrahima sam fela soro wajalika annahum hasadu fi jami ahatiban ajimatan muddatan tawila bun kasiru ko kera chogodi Ibrahima jani chogo kera chogodi uyu yere jijade ka logo chamande logo ba ko fara nyogon ka franche jankono wa hawatu hawlaha ewa kogoyi ewa logoyi tumamu ye logo ba ye franche jando de ke ka logo chaman fara nyogon ka logo min ka boko sobe logo yin fara le nyogon ka uye kogo yora la sisa ka kogo ewa lamini ala ka kuru jo kogo ina sisa summa adramu fiha nara o kofe uye tasuma mene logo ina fartafa laha lahaban ila anani samai tasumai akan ewa tasumai mene a wulila de ka sanfela de minakata ta fo tasuma mene ye sanfela minakata wala mutuqadu an-nar khattu ajamu minha bun kasir ka fola ako tasuma madeli ka mene komi jiya kono komi Ibrahima jani tasuma mene na chokomi summa amadu ila Ibrahima faktafuhu walqawhu fi kifati al-manjaniq o kofe uye Ibrahima segere uya fara nyogonka kado manjaniqa fanna manjaniqa ni manjaniqi min fule ni nye shetane de ka pala yedinye abena kuma wure wala chogomi tume mulu ye tasumai mene na kala yammin be tasumai na mugote se ka kirala Ibrahima yere ka fili chogo tasumai kona yu kono na fi shetane nanu ma ko kam manjaniri dila manjaniri folo kele tumbe kenai ni awuna na dugula sisa dugumi nu ye kuruba de ke ka dugu lamini ka datugu mogote se ka dakono manjaniga abe komi ni folo la mogo tumbe ewa mi chokoroba tumbe min dila ube siga kono jo afitini uba fo to fere kono genaw ewa foro kono ube fenda kono damfula ube fenda kono ka munu ka fili abelebele bade manjaniri folo nu ba fe ka duguci ube to ka kaba kuru belebele bawu do odela ka fili kata kogo ima puru ka kogo inchi ube ka fili kado dugu kono utumbe keleke na donc yode dila ka Ibrahima do ode kono ka ewa afilita suma kono ni oye Ibrahima filani ode manjani uya do manjani ni fayin kono summa qajafuhu fiha okofe uya filita suma kono fajalaha Allah alayhi baradan wa salama alayhi tasuma ke Ibrahima ka ewa sumaya ani kishi tawsirkela ko kunni ewa ala ko tasu kuni ya naru kuni baradan wa salama ala Ibrahima
ala ko tasuma ko ewa sumaye ani kisi ibrahima ka o yoro la tawsir kala ko ni ala tumma kisi in faraka sumay nyere ewa ire damatu me ibrahima faay tasuma yele mana ka ke sumay odi atu bunu semino bafo mbalimon ko be jiya kono amina sababu ye sababu ni ala ya latige sababu ka barake abaka barake ni ala ma latige sababu ka barake atese kake tasuma ka bare munye janini tasuma be sababu ka munke janini menin tasuma ni ala ma so ka wurdu dama ka nyamariya ko ka janini ka sera ka kewa bale ayele manaka ke suma yere de ani kisi donc tawakkulu fule hada madin ka jiya danfe ani fingu fimbe jiya kona be mina sababu ye ne ala ye mi sababu minke aka nyamariya ka minke de sababu imbe se ka barake ni ala maso sababu minka ka bara minke atese ko ke koy donc yi jigida sababu ngirisi bagade ka minye alay tasuma mai ibrahima jani akera ma ewa sumade ako ala ko akakama sumade anitishi wa kharaja minha salima bada ma makasa fi ayyama bun kasiri ko ibrahima bora tasuma kuna kisile akelen ko be katile damado ko yakono wali haja wa amusalihi jalahu allah linnas imama ibn kasir ko ni na nyogona ko sode ala ibrahima ke mugo manyemaye فإنه بجل نفسه للرحمن إبراهيم يا يردي علما وجسده للنيران إبراهيم يا أكا وفرقلو دي تاسماما وسغاب ولده إبراهيم يفنن شراكني أو أكدني لقرباني كاكي كانتغلي فني علي على دي يقوم مبو بين سورة صفات كنو وجعل ماله للدعفان إبراهيم يا كان فلو دي أيا كان فلو كي كدنو مبونياناي ولهذا نند قسم استمع على محبته جميع أهل الأديان نند قسم دينا تيجي بيجيان كنو أبي بناك كإبراهيم كنو يهوديا كو إبراهيم يهودا دي نصارى كو إبراهيم نصارى دي الله دي قالونتي ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما wodiya to dina tigi be farala nyogonka ka ibrahima kanu aye joyoro mununte wala mbalimaw ni ibrahima min fule ni ajanina afilila tasuma kono tauhidi kama me ona tabe fo kato o ibrahima sa a hakili masigi tauhidi kola a hakili masigi alede ko wajinibuni wa baniya anna budali asnama akon tigi ala net ewa ne koloshi iki mabon anin don an kana boli bato de nkoloshi kin tanga ka boli bato man nin don ka soro ale filila tasuma kono ka farikolo di tasuma ma ka yere di alama tauhidi joli de kama me hari bi fo ka to so hakili masigi tauhidi kokoro asiralen tumbe musrikiya koro fo ka tasa ajurlen tundo asiralen tumbe musikiya koro mugo juma hakile o da to ibrahima taymi ko o man ya amanu bada ibrahim alayhi salam akum mugo juma be hakili sigi soro musrikiya kono ibrahima kofe tawhidi te fenye mugo kanka tilonke na yede akanka toka kalade ka sagi saga kade ka wajude ka dawade ke katama fo kata wakati min dante tawhidi ko la koy mo si hakili kana sigi ewa mushrikiya koro ibrahima min fuleni nye ni ala ya tanu afili aye dawa ke kata tawhidi ma fulila tasuma kono ka farikolo di tasuma ma tawhidi kama me wona tabe o hakili masigi mushrikiya koro aye ala deliya ko ala kalena don kisi ukana boli bato wa qawluhu ta'ala alaka kuma fa anzahu Allah minan nar alay ibrahima kisi kabota sumama ay salamahu minha bi anjalaha alayhi baradan wa salama
ala ibrahima kisi tasuma ma aye tasuma inke sumaya ani kisi ibrahima ka mbalma nin fo kunye munye nun kisa nunun fo kunte ku kakala katemu kaw ala yu fo cide nya tumbe wuleli ke kata tawhid mema atumba ke ka geleya min soro ala ye nunun fo ayede puru ka dusu suma ka dusu kun sabati foy kana to na ba ka tawhid wuleli bila ni jiya tora bonyana chogo chogo wadi ya to abe hadisa dola la tushriku billahi wa in qutilan wa hurriqa ciden ko kana musrikiya kede hari nubu fare har nubu janide kana musrikiya kede kana ke musrikiya de donc hada marin ka sabati tawhidika ika sabati tawhidi welelika jiya tora bi soro ika betani alai ibrahima tafule kata suma bamene ka logo fara nyogon ka kata suma bamene ka kogo meleke ala ka ibrahima tabi manjaniri ka fila kono atato tasuma ma hadisa sale nana ako hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil ibrahima yenninde fotuma mu ya fili tasuma kono tuma mi ciden fana unana faye komma ka kafirun ku ye farala nyogon ka aw mu'minu kama ku bena be faga madina ciden ni mu'minu ko cogodi hasbunallahu wa ni'mal wakil ibrahima ya fo ala ya tanga ciden ni sebo ya fo ala yu tanga jugu munun tun farala nyogon ka hakilina juguta ku be sagi kana ka mu'minu to da fa ka be faga ala ye siranya bilu dusukun kono sagero mana tukuni donc hada madeni donna ko gele ko golena haribi don ko ko ikator kan ni ko hasbunallahu wa ni'mal wakil ko de alama فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أو ألاكو تامان سي تامان دبن نونونا مغوية مغمونية مؤمنوية تامان سي بن نونونا مغوية مغمونية مؤمنوية التامان سي فلو هذا مري مؤمن كلن كلن دعوة كلا كلن كلن دعوة كي كتا توحيد دم دعوة كي كتا توحيد دم مغوكا على كلن كو بدو فيمورة كنا بدو كفر على كان إبراهيم يودك tamanse doye munne dawa in konona na tora yisro ibe munyude ka koda alaka ki jigida alaka ala de biteme tamanse doye munne ika do ko jiya ko mununi bagabale ko munu fulenye ambe ninkila ambe nintigila ambe dementigila ambe ninkila danfe unye sababu doronde sababu de yuluye hari ni eye ka tauhidin toye ni ka cinya yin toye ni ala de ma latige kulunya mariya ku ka min dima in nembe boyte saka dima ulutu yere ma be ala de bolo ni ala mu nya mariya ka fengo fenki yewte saka kiye awa nulu ye deson ta fana ku be fengo fentige ilade ni ala de ya latige utensi be ala de bolon u kan nyamari len be ala de bolon ni ala de ya nyamari nyamara ko ka dima ubu wele de karasa haketo ya famma dom o don nyen kuma min fuya ya famma ha ala de ya bilala le setalaw etasuma fuleke tasuma ka bara ye janini de yo mi ala ka jondo ala ka damfende do tuma mi ala ma nyamari ya kai ibrahima jani amake suma ne kisi de yaka tawa damfen to be bo chokodela e ka woleli ke katika e wa tauhidinga ika sabataka nunu ode ya to ala ko taman sibe nunu na mu'minu mu'oye mu'minu ye mu'minu taman sibe ala mu'minu ye ala kanke mu'minu ye wa qala ibrahima ko inma taqajitum min dunillahi awsana akwa fuleka fen wore munun bato ala wore munun bato te kumina nabu bato te mun ye boli nonu ye mawaddata bainakum fil hayati dunya kanu min fule anu nyogonche aka kanu danye jianya na maya ndede munye shegu de faralaka wa munye maba de faralaka minye boli de faralaka minye munima de faralaka minye kaburu tigi de faralaka ini ka bato femmi minte ala ye niba ke ka bato ka wole nyogon kanu min bina che adanya jinya de koy
adanye jiyade yaqulu liqaumihi ibrahim ko aka mugoma muqarri lahum nabu wa mu'abbiga ni abu dusukunci aban nabu dusukashi wa mu'abbiga ala su'i sanihim fi ibadati lil awsani aninna bake kullagoshi uyuka ko jugum minke minye boli bato minu bake ka kenna yu lagoshi inna ma taqajitumu hadhihi litastamiu ala ibadatiha fi dunya sadaqatan wa ulufatan minkum awa akwa fule ka nimboli munumina ka fenwore munumina nabu bato ka fara alaka afara la nyogon ka bato la jiya kono uka bato kera sababu ka tereya do ani nyogonche ani be nyogonya ko do ani nyogonche ba'adukum libari fil hayati dunya uka bato kera sababu ka tereya ani be nyogonya ko do ani nyogonche jiya nyana maya inkono wa haja la qirati man nasaba mawaddatan bainakum bun kasiri ko nin tawsiriye kalan cogode munu nye awa mawaddata nu ya kala bin nasabi mawaddata bainakum ala annahu maf'ulun lahu wa amma ala qira'ati ar-rafi famanahu inma ittaqajukum mawaddata bainakum ala annahu maf'ul ube wodete wa amma ala qira'ati ar-rafi famanahu inma ittaqajukum haja litahsulu lakum mawaddata fi dunya bon ni mo min yake sisa rafuye inma taqajitum min dunillahi awsana mawaddatu bainakum fil hayati dunya ni mo min ya akala o chogola wala nyini be ke munye o mana be ke munye ayen ninke dai haja litahsulu lakum mawaddatu fi dunya faqati ayen nimboli nunum batude puru jiya kan nyogonya ka sabatani nyogonche doro ayen nunum batude puru jiya kanu ka sabatani nyogonche men niya ke binasabi mawaddata donc aye aka boli bato min fule ninye aka boli bato nunum kera saba farala nyogon ka boli nunum batolika uyed e wateriya do ani nyogonche ka be nyogonya do ani nyogonche jiya kono me la garate de jiya kono me la garate wodi ata ko summa yawmal qiyamati dinin ka isu haja li halu fatabgha hadhihi sadaqatun wal mawaddatun bughdan wa sana'ana donc boli batolaw nyogon kanu min bani nyogon ce aka boli batolun kama teriya min bani nyogon ce aka boti batolun kama adanye jinyate awa me yawmal qiyamah do ko be yele ma kun kade ko be yele made donc kanun nunu abe yele makka ke munye kanun nunu be yele makka ke nyogon jugu ya ne nyogon kono ya aka nyogon kanu lagara abe yele makka ke nyogon kono ya ani jugu ya de fa yakfuru ba'dukum bi ba'd donc abe nyogon fisru waliyai o yele anu ba'dukum ba'da ha ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض وكفي يوم القيامة دو أبي كافرين نيغوني ما نبي نيغون في سروالي يا قيامة كنكا ويلي أنو بعضكم بعد قيامة كنكا أبي نيغون دانغا وما واكم النار أو أبي بفرنيون كجهنم بترسم دكونو وما لكم من ناصرين الدم بغتاو بلوي يكفر بعضكم ببعض أي تتجاهدون ما كان بينكم يكفر بعضكم بعض كره مونye nyogon fi surwaliya kanu min tumbe ani nyogon cha kelen kele bita fi surwaliya ويلي anu بعضكم بعض يلي anu al atba'u al matbu'ina wal matbu'una al atba' munum batora munu ewa batoli kelawu bu ka bato bagaw danga munum fana batora munu nyu bato bu danga mana kalandew ne karamogo be nyogon danga de kalandew be karamogo danga kiyama keneka karamogo jogo de musirike karamogo taguti karamogo bidiya kuntigu ni bidiya karamogo unu ka kalandew be nyogon danga de kiyama keneka kalandew be karamogo danga karamogo be kalandew danga kullama daghalat ummatun lanat uqtaha wana na surat al-araf kuno ala ko jamakulu donna jannaba tasuma kuno obe aywa atonyo danga wa qala ta'ala ko ayawre kuno ali aqillahu yawma ijbadukum libari adu illa almuttaqin
ala ko yawmal qiyamah do ako terima ube aye nyogon jogu de qiyamah keneka fo mo munun ka teriya kera la nyasranya kam wa qala ha huna summa yawmal qiyamah yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma wakum an-nar odi ato kunni aya kono ya o yawmal qiyamah do abe nyogon fisru waliya abe nyogon danga abe be fara nyogon ka tasuma kono kata aya laba ay wa mashirukum marjaukum ba'da arasati al-qiyamati lan-nar aw laba yoron anaka sagi yoron qiyamah kene jolen ko fe o yetta sumade wa ma lakum min nasir yansurukum awa deme baga tawbolo min baw deme fanade wala munun khijukum min ajabillahi kishi baga tawbolo min baw kishi kabala kala jabama wa haja halul kafirina famal mu'minuna fa bi khilafi jalika awa kafiru de kala halafuleni jama munun farala nyogon ka kafiriyaka jama munun farla nyogon ka mushrikiyaka ulu de kala hala fulenni nye ulu kala hala qiyamah keneka ani mu'minu kala hala tekelenye de mu'minu tenin chokola de mu'minu ulu te bari nyogon ulu te nyogon danga ulu te nyogon fisur waliya ulu kala hala ani nunun kala hala tekelenye nun ye kafiru ni mushrikun kala hala de unu ka kalande unu ka bato bagaw ala kan kisikantanga komi wakati ya sorori yato ni ayat tele ya lambolo سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سورة العنكبوت آيات تنور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما